Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung aja makan guys. Jengkol tua ya, bukan jengkol muda guys. Cocol sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Asin peda. Subhanallah. Tambah kerupuk. Nikmat guys. Cocok.
Nasinya habis dan masih tersisa sambal sama jengkolnya guys, sedikit lagi. Lah mungkin ini buat dimakan nanti ya. Oke, videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.